Hadin ke final draw jong ke UEFA Champions League ndagam tak round 16. Kajing ya kendu jong di tim hak round 16 kidai kine. Bat kajing lekai kendai ke first leg bat kumjuru hak second leg. Ka draw ndagam tak ke Champions League round 16 kajing ya kendu jong di tim kidai kene. Ka Leverkusen kene kendu Persija ke Arsenal, ke Atalanta kene kendu Persija ke Bayern Munich, ke Atletico Madrid kene kendu Persija ya ke Liverpool. Galatasaray kene kendu Persija ke Tottenham, ke Newcastle kene kendu Persija ke Barcelona, ke PSG kene kendu Persija ke Chelsea, ke Bodo Glimt kene kendu Persija ke Sporting CP, bat ke Real Madrid kene kendu Persija ya ke Manchester City. Kumta shisha ke jine kai hak round 16 mentakan sadai syaki bane khaj bane itnat pha kam tam hang ne ngila bani iya ke kendu ke Real Madrid bat ke Manchester City hak round 16. Ki jingile kai hak first leg kin stang hak shipro trik mentau penai match. Kada jingile kai hak second leg kin stang hak kat new trik. Te tungen sepej na kini ki kat nru tuli ki tim ki eipat ki ban yorung sika quarter final hadin ki jingile kai hak round 16. Namar barok ki tim ki balarung mentai sika round 16 ki tim ki baklan borpha. Te tungen sepej hak ki jingile kai ki ban sawan namar ki jingile kai hak round 16 ru kin sadesya ki ban se khajbha. Bat ka bakam itnat menta ka ayom ka de ki jingwan mi sakawi klub na Norway kata ka Bodo Glimt. Kabala penlim ru ya ki tim ki baklan bor ken thupi ka Manchester City. Te tung sepej menta hakini ki jingile kai ki banwan hakarau 16. Lahato ka Bodo Glimt kan yon em Bandung siaka quarter final Champions League menta ka ayom. Kublai sibut.